Mohai salkatharni salo tei belaike nangkhukmani salo oro kok sanani bagui sebremani bagui tei o sebno rwnani lama swnamui rwnai ani takhuk Albert oroni chini fellowship ni tüiphang bai kwrwnglai khena abo haikeno ano sebrepika haikeno ang abono gosiui nakha ang saimania tini bobo haike kokno sasinai ang tini baikhe waitham Kokborok fellowship o ebaikhe ba Borok Baptist fellowship o basaui tongo kok sanani bagui ang bebak muitu tongo swkango abo formally Kokborok fellowship wngnani swkang jeng oroni cherai rok no kaisa fellowship khlai tongmani ulo sabo okra rokni fellowship ongo aboni swkang jeng no khlailaio abo haing tongmani kokrui amo belai kheno kaitorni naima bai amo haike tabuk torkha lokha hamka puilang kok sapruo oro sepmanpro ang tabuk bo muitumano apro jonani bwchap sap poribainai ang kok samani tei aboni bisik brui ba bisik thamni ulo thangnai talni abo 15 tarik March wngkhana apro kok sanani hinui rwjakphuru ang Ephesians ni chapter 5 verse 1 to 21 no expository sermon da khlai sawi manno hinui chaitongna thangtani ang deramani kokno muitumani tabuk bo haino ang u jorano tei kisa mawan sugo busuk jora thangmanai 3:20-25 belai kolokma phiaba purang bebak jora nawi manbailia hingke abono da manjui thangno honei wansukha abose ani bwkhao tei kaisa wansuk jakha o wigo hingke lekhawi naikhe Pentecost Sunday klaio abose ani nogo kaisa calendar khasijak nugo abono hisab khlainai ang naima ba o ani hisab bai calendar ni hisab milia Pentecost Jisoo thangi basamani nokha bachini ulo sengo 50 days Pentecost ke aboke 64 days ongo bwskangni mas ni 4 tariko da 7 tariko ong tongo ke confused ngkha ke nang ulo abono ubongkha confirm khlaikya buprung ke aboni bisingo tei kaisa ani bwkhao omohai hisab khlaipuruno tei kaisa hisabo nukbukha chini Kokborok Baibel manmani sal o thangnai 18 tariko klaio hingke abo bai kitingei swkang rogo program rok khlaijago hingke obo haikeno abono kitingei elambakni kok no kitingei no kok sasiwana ni wansukmani abono ulo hai nai bo male tei kaisa abo kha tam hai bungnani kok jeng smai katal manmani tini bai abo 50 বছর 4 দিন kakha mane golden jubilee ingkha abo o girja nogono release ngo ang abono tini declare khlaio 50 বছর 4 দিন abo ombo haikeno jeng o ubo phaisok paikha 1976 ni 28 May eba keba 20 tarik May o smai katal release ngo aboni bagai sengkai torno hambai rethai tongo Kokborok fellowship ni chai tokmung bai nokha bisi neichi swkang smai katal manmani bisi thamchi no rwksawi kaisa program khlaikya Uncle Nirmal tongkha jorani tüiphang borokni chai tokma bai khlaino bebak chini Tripura ha gwnangui ni motharok no kok kwcharma bai khlainai oro kaisa belaikhe naithokya panda khlaikha a jorao New Zealand ni borok suda phaikina tei translation khlainai
translator ni bisingo tabuk जों bai kerikha Ramesh Deborma bobo phaikha ke aboni bisingo abono jetui dulnai Brian K. Smith ba B.K. Smith bobo tongjako tamke bo apru sokpai malia inke babu tongko o khorok nei kathang tongko haini bagai emotionally kisa tamo haing khang chini motharok askheno muitu kreida hinsinani eba kheba sak nangya da hinsinani omo hai ing mani no tuinmang wansuk jakte ani sermon preparation no ang abo phai thangka haini bagai ang kisa yang ayang engka ang takuk Albert no suggestion sanpuro bosao kaitor ni kok no tuino sadi mosango tamni bagai himale o elembak manmani sal no kitingi ingmat ba hnainai phiaba aro simi ang tongi manglaka tongi tongkhebo kisa tamo haingo tamni himale tiningkha motha achaima salbo tini जोङो संसारो बेबाकनि आचाइमा साल खलायो तामुखे तिनि तै कैसा आचाइमा सालाबो का चर्च नि हैप्पी बर्थडे तिनि अब हाइखेनो ओ पेन्टेकस्ट न किटिङै तै काइ तोरनि कक न किटिङै आं कक सानानि चाइतोगानो अबनि सिकां फाइदि बिनि बिस्कांगो खरक बमानो कप्लाइसा काइ तोर नों बेबाकनि साइ कप्लाइ नों कप्लाइ होनफानो निनि खाइरक माबो आसिगनो गोबां जोंहाय जुग्या बरकनो नों निनि साजुक साजला हनै निनि खाइरक माबायखे कालबारि क्रस साकाव निनि थैनो रुइ नों जोंनो निनि साजुक साजला इंरोखा ननो हामबाय रुआफा ओ हायुं मानां स्नामजाकना सिकां निनि चंजाक बरक इंनानि बागै बबो हायनि बागैबा जोंनो साइनाखा साइमानिया tamkhe kaitor nini khairokma asike kotorma o khairokmani kokno wansugoi chini bokha kmangai thango o kha kmangjak bokhabai nono ojorao hambairo bugra kaitor nini o chongjak sajik sajlani boskango angtei chugya borok nini kok kathangno sanani bagai basajak nini a folak tharni fan nangano rudi ani khukni kok nini kok no tei wansukman bebakno nini thanio yasak jakna teingthun ani subrai ani holongthai amen जों तिनि फुंगो आं अरो जेनेरेल सार्भिस फाइखा आरो फाइजा खरकसा खरक नैनो नको गोबां मा इनफरमेशन एबा केबा पेन्टेको सानडे न तै जों खनावि मानखा आं साक बो बेलायखेनो खा हामजाका आबनि साइ सिकां आं नरकनि बसकांगो अ थासिङो आं जे कक सामानि ककनो मुइतोनि बागै आं कायसा नरकनो फुनुकना मुसुंखा अ जों बाइबेल कथार मानमानि 18 मे 2013 no आ बाइबेल कथार जे बरकनि याक्तै रिलीज खालायजाखा सय आ बाइबेल नं खामो आ बरक अर सै कलांमानि दङ बाइबेल ससाइटि नि डाइरेक्टर तिनि बाइखे बेसे इयार्स नखा 2013 हिंके बेसे नखा 13 years no अच्छा ओ बाइबेल कथार माननानि बागै 37 years नांफिका समाय कताल अंखरमानि उलो आबो बो आनि थानि तंगो तिनि आं बेलाय जत नखलायनै आं बोखा नांगैनाय अमो हायके खबैतु बुखा अमो अंखा आस समाय कताल अमो आने अर तंगो अमो तांखांकी किछि किछि तंबाय सिउको नरकमनो फटो सुदो बय नायमानो मुकुमुक लायनाय इहि अबनि बागै आ जरावो बसके बरर कलम तै खिखलायना नांखा बसके तामो अंखा आबो जे खलायनाय रक सावै मानो अरनि सुगु अ त्रिपुरा हानि सुदो रगै रहर जाखा बिके स्मिथ जरा कायसेबो
কলকাতাও থাङै পার্ক স্ট্রিটও থাङै অবনো रमेश देवबर्मा तै बाबुनो तलां थाङै मा खालायखिया अमो जोंनो मोथांनानि लामानो सिमि फुनुकनाय इंलिया चिनि kokborok सानाय दफानि kok kemawi tongmano romai naraknani tei muitu tonnani tei sakni kokno hamjaknani bagaibo osmai ketalni yak tongo haini bagai kai torno malobo bikas mit songni bagai babu songni bagai thagu romesh songni bagai ang kai torno hambai maro जों मथारक ओंगै रियाफानो आं बाय थांनिंगै आं काय दरनो हामबाय रुइनाय कायसे पोस्टार सनामै मिया हरनि सिमिनो पोस्ट खालायखा बररक बुसुक शेयर खालायखा साइमान या आबनो अब हायखेनो वाइसो इमोशनल ओंगै मा थांगो अ बाइबेल नि ककनो तैवान सुके तामनि बागै हिमालय अ जागाव बेलायखेनो कष्ट तंगो अब आं साविमानो फियाबा आबो ni betai kaitor binia kok ni tino ro haikeno phaidi जों tini binio kok kethango hapna ni bagai a jorani elembak ba semai ketal ni ang porisiona tini thasingo porinai poriui thangkana samungni jodio abo bebak porijaglia ang kaisa kenai poriwana ang kepal kaham bebak babayono tini o elembak porina ni bagi bo Baibel no ang porina thangi tongang oroni ne porinai samungni rem noini tangsa ni simi tang breizora phola kathar phaimani Pentecost salsok paikha afro poito klainai rok bebak no koreng sawa kuthum laijak afuru nobar kotor sipsai kutukma haike nokha phaisingni aro asomsa kutuk saka hake abo borok achugui tongmani nok ganangui kutuk phaikha afuru borok horjlaiha yang ayang piring porai nukha hake aro tongnai jotto borok ni thani horjlai nangjak borok bebakno phola katharbai kobol jakbaikha hake phola saratei buini kok bai kok salaikha tai kaisa oroni no o rem noini no tang nei chi brui ni simi tang nei si sni verse 14 to 17 poriwana afru pitor chonghor chisairok bai baksa bachawi lukurokno sotoni hai hini saka o judai takukrok tei oro jerusalem o tongnai rok norok bebak ani kok khunju kanbaidi hakiao engmano ang sai khnaruane norok kha kama hai o bororok chua kefegya tabuk phungni diborsikho tamukhe omo joel diari hai hinai salangmase kai tor hai hini sawo omo paithakni salo ang klaina hunmase ang bebak bororok ni thani ani phola luklainai haike norokni busarok chela burei kai torni kok sai khnaronai norokni siklarok kaitor bai imang phunukjaknai norokni burarok bo imang nuknai ang poriphinai 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 2 Timothy chapter 3 verse 16-17 elembak ni bebak kok no kaitor bai kobol jagai simani abo kubuino phurungthani chugo tatal nei phunuk thani chugo samung chayano char thani chugo phia kaham khe tongnani phurungthani chugo abo tuikhe kaitorni borok chuk sugui mano joto samung kahamni bagai bini nangmani manei bebak no mano omo kaitorni kok kaitor binio kok kathang porijakmani bisingtei oro tongnai जों jottono baksake hamari retheng जों Pentecost sandani teinai जों baksa sawiman yana abo
Exodus एबा खेबा लामरौई थांमानि chapter 34 ni 22 rogo naikha hanke te Leviticus 23 ni 15 ni simi 21 o naikha hanke singnugo abo kaisa pilgrimage festival bohni hinjago gobangma gorongjak abo tei abo hati barsaromai rok khlaijago Passover एबा खेबा यकमा तेरनि सालनो चंगै ताई 50 days एबा खेबा 49 दिननि उलनि साल ल अबनो खलाइजागो Deuteronomy नि chapter 16 verse 9 नि सिमि 12 नगो अब हाइकेनो नाइदि काई तोरनि आ चंगमा नि तैखेनो जिसु ख्रिस्ट आ Passover ba yokma terni mera ngai bora tharjak paikya tei o Pentecost ni sal no tei kaisa bohni mano abo ngkha borok ni maitslei khslei manmani not kitingai khlaimani eba kheba first fruit eba harvest festival bohni hinjago abo haikeno tai kaisa bethai ketal manmani abo New Testament eba smai ketal ni no ruk sawi thangka hingke abo haikeno motha asai mani o abo sungsa jagayo eba kheba gothogayo te kaisa Jews rock eba kheba Israel rock abo no musi Sinai hatayo Torah eba kheba a law rjakmani a kerong rjakmani hninai borok abno muito khlaibo a salno palayo abo haikeno chini bagai hingke ketal khe kerong Jisu Christoni thui tei remani a kerong remani sal nongkha o Pentecost Sunday abo haikeno जों Christian rock tini motha asai mani kokno muito khlainai जों o Pentecost Sunday hninai khlailai tongo जों nainaikha hingke nugo o Pentecost Sunday ni eba kheba kaitor pholakthar rohor o sungsaro rohormani ulo hingkeno जों samungni chapter 2 nainaikha hingkeno nugo o bororok ketal khe borok kaitorni samung tangnani bagai phan mansaka kai torni kok teino obo ungo tamni bagai himale Jisu Christoni sagri rok jefuru kirijagai a sakani nogo huijaglai kirijma gnangklai surilai tongo afro kainei kaitham sain nukjaka kutuk saka nei nobar kutuk samani kokno जों nugo a jagao horjlai hai nukjaka khobo khnaka visible bongkha abo nukjago Kokborok translation khlaipuro kaisa kok a jagao daluk jaglia piring poroi ni sijaka bebagono sijak ngana tang nei kok kaisa nugan naide a horjlai bwslai haike phai nangphai po bokrogo jotto poito khlainai rokni aboni shape wngkha bwslai hai abo tamni bagi sekango rjaglia ang sia bebak nang compare khlainai mani tang kok tongo abo hai khlaino borok phan mankha ak marok bohaino kaitorni kokbai gothokjak tamni bagi himale abono sanani bagi obo tamung khabno sanani bagi Peter Baibel ni kokbai abono sapiro abo haikeno bo jewel ni diari jewel samani a kokbai kheno abono bororokno saka जों Phola kethar nei sapuru hingke kai torni kok ajaga korei ngai manya abo kaisa bai tai kaisa korongjakse tabuk ni molo kwbangma borokno phola kethar sawo phola kethar bai tuidul jago nei sanai tongo ano hai sawo nei sawo baksa hingke ba elembak ni kok bai simi nei sawi tongo tamukhe a elembak ni kok bai simi nei mani a jagao bo phola ketharni kok tongo a elembak kaitorni
phola ka tharbaino kobol jagai siyo nei sao haini bagaino abo kaisa tai kaisa bai korongjakse chini wansuk mungo जों गोबांमा जरावनो chini feelings एबा खेबा chini visualize खालायमान मानि एबा जे खरां बाय बुसिवै मान मानि आबोनो सिमि किटिंगैनाय chini poito waisho waisho snamjakna snamna nayo phiaba nini abono soida soya nainani bagai hinke kaitorni kokbaino ma nainai aboni bagaino जों संसाराव जेफ्रो रिफर्मेशन मथाव सकफाइखा आ जराव मार्टिन लुथार 5 solas नि कक सावो आबोनि बिसिंगो अ सोला स्क्रिप्चुरा बो हाइनो काइसा एलेमबाक नि कक बाय सिमी नों एलेमबाक नि कक नो एबा खेबा मोबाइनो सुगो सफिशिएंसी अमनो सफिशिएंट नै वान सुखा हंखे o kaitorni phola katharni kok abono nang khibuiriya tamkhe nang o kaitorni phola katharni kok no o elambakni kok hnainai nang romainao tumung nang bezwa khe kaitorni phola sawo hnei elambakni kok bai gothok jagya extreme ngi mungsasuk yakheba mungsasuk phöröngnai rokni phöröngmungo korongkha hingke aro nini deramung phainai tamni bagi himalaya thasingon ang porikha 2 Timothy 3:16 no o kaitorni kok tam ochu o inspiration of God eba kaitorni phola bai kobol jagai seyo ni kokborok bai samani akokno Greek kogo hingke theomneustos ni hinjago abo kaitorni hama haini bagai kaitorni hama o no karui te kubun jagani no barangui tongkha hingke abo bejua tongo ruach hnei Old Testament samani abo o kaitorni kok no tamo o chuk thasingono chengnaikha abo profitable for doctrine phöröngnani bagai abo chukjak reproof for correction chayano chaya hnei phunuknani bagai abo chugo they instruction in righteousness soike phöröngnani bagai chugo haini bagai जोंgo kaitorni kogo जों chini yarangno suano जों phola kathar nei sao Ephesians chapter 6 verse 17 no phola romani kaitorni kokno norok seng haiki tui ni sao phola kathar bai जों tongei tongkha hingke जों pholakthar bai tongnani hingke kaitorni kokno seng haike mateinai abo bahaino bini o swijak kok simisi जोंनो phöröngnani chugo o jagawano chini khatungma Rom chapter 15 verse 4 sao omno karai chini tai khatungma koroi जों tabuk jesa pano sadi abo tumung kaitorni aroniya hingka hingke kaitorni kokniya hingka hingke जों abo bai bengjaknani kokri o jagao tumung nang da kha hingke eba kheba o kaitorni kokni nang tumung nang khai kalai kha hingke kaitorni asrai mungno mannani bantangnai phunukjakmani chapter 22 verse 18 19 no sao Deuteronomy eba kheba waini safirmani chapter 4 verse 2 rogo bo sao haini bagai kaitorni o kogo tei nini dalnani ta thangdi tei nang oro ni sekagi bo ta paidi ahai hini o sola scriptura nang Baibel no karai tei kubun bijabrok porinani nanglakha abo haya sola scriptura ang thangnai abo khe abo bo jengma wansuknai haini bagai जों bobo haikha kaitorni kokno sa abono जों manainai Paul jefuru beriao bini kok pirio afuro beriani bororok bini kok no suda borok nainai kha abo kaitorni kok bai gothogya
हायनि बागै जों बहायनो काइटरनि आ कक न साव हनै सानाय रकनि कक बिनि कक बाय गथगिया साइमानानि नांनाय बा ना चानाय मानायनाय गोबां मा बर' रक न काइटरनि कक बाय गथग्रौ हनै आरनि सकसा अरनि सकसा खलायनाव बाइबेल आबो अमहाय ओंगै थांखा हनै सामानि कक बतंगो तै अमहाय इंनाय हनै सामानि कक बतंगो अम प्रेसक्रिप्टिव कक बतंगो आरो तै डेस्क्रिप्टिव कक बतंगो ननो तामनो प्रेसक्राइब खलाय तामनो डेस्क्राइब खलाय आबनो साइमानानि नांनाय ओंया हंखे जिसु ख्रिस्ट आचायनानि कक साजाक दंगो हनै जिसु ख्रिस्ट आचाय फायनाय हनै नासिङै तंखे दांनोबा जे कक ओंगैसे थांखा ताबुक सिनि थानि फलाकथार फाय खांगे उटुक साइ फायनाय हर रोङै फायनाय हनैनाय वान सुगै तंखा हंखे आबो चिनि केलेन्डार बाय गथगियांनाय जिसुनि काइटरनि आ सामा बाय गथगियांनाय ताबुक बसजों तुमुं आ फलाकथार फायनायनि बायखे दुताला साका कावि सुरिना नांगौ जतनो बाक्साके तंनानि नांगौ अबहायख्लाय वान सुगै फलाकथार फायरेना बागै सुरि लायखे हंखे ओंया अलरेडी फाइस पाइखा आबनो जों मुइतुमा खलायनाय ओ इमानुएल काइटर नरक बाय तंनाय हनै साइ समाय कक समाय रनाय आ कक समायनो रोमानि कक नाङै थांखा आबनि बोथायनो जों ताबुक पयत खलायनाय रक अर जों सुरिना हनै गथुम लायो जों गोबां मा जरावनो केरंनि कक मिनि रायदा हनै सायाव थासिंगो रोजाबलाय थांलायखे आं कनफिउज जोंगो जिसु ख्रिस्ट रायदा दारो खायरक मा दारो आं वाइसाव इसौ मा वान सुक्ता हायनि बागै जों बेबाक भाबायनो आबनो वान सुकनानि नांगौ हायनि बागै अमहाय मल गोबां मा उपला काफ्ला नांमानि मल सक फायनाय अमहाय मल गोबां मा बररक ना सय फोरोंमुंनिया आरनि अंखरि थांनाय 2 Timothy chapter 3 verse chapter 4 verse 3 by 4 no saw borok mohai jora sokpen bororok kaitorni soi फोरोंमुंगो तंलाक होनैनाय तामनि बागै हिमालय शयतान आसुकनो चालाक बसाकनो pohorni suari hai khलायमानो 2 Corinthians chapter 11 verse 13 निसिमि 15 no नायनाय दि नगो हायनि बागैनो जोंनो डिसिप खलाय जोंनो बान्दिनानि बागै बिनि थानियो गोबां मा बिनि आइताल एबा खेबा अस्त्र शस्त्र रक दंगो फियाबा मुइतु नारक दे बाक्सा काहामनो नारगाना हामियानो खिबिवानो हनैनाय बाक्सा सावो आबो हाय ओंगि सिमानिया तामनि बागै हिमालय जेम्स chapter 3 verse 11 no सावो आ काइसानि बलाम काइसानि गोखा गोदै खलाय अंखरिया खाबे बेंया गोदैखे गोदै गोखाखे गोखा अंखरनाय हायनि बागै आबनो जों काइटरनि बोसा होनाय रक फलानो चानाय नायनानि नांगौ टेस्ट द स्पिरिट नै 1 John chapter 4 verse 1 no साव आं फलानो चानाय दिनि सामाने आबो जों जत ख्रिस्टियान नै साना तंनाय रक जोंनि जतनो फोरोंमुं तै पयत तै प्रेक्टिस दंगो आबनो चानायनानि ककनो सावि दंमासां हायनि बागै तागिरिदि बाक्सा फलानो हामिया साका हंके ताइ नाकार जागिया अंगो हनैनाय सामानि आबनो मिसयूज खलायनाय मार्क chapter 3 verse 29 no सामानि आबो आ अनफरगिविंग सिन जे ब्लासफेमी ऑफ होली स्पिरिट नि सामानि आबो आसलके काइटरनि कुबुइनो सायवी मानै तंतै रेसिस्ट खलायमानि एबा यासागिया तंमानि आ बररक सिमसे नाकार जागियांनाय ओ संसारो अमहाय सुमसक गरै जे जिसु ख्रिस्ट नाकारि मानिया जे बरक सावि मानतै ख्रिस्टनि मोथांमा खायरकमानि ककनो सावि मानतै आबनो एक्सेप्ट खलाया आबहाय बरक रकनो फलाकथारनो हामिया साव आबसे फलाकथारनो हामिया सामानि आबसे फलाकथारनो रेसिस्ट खलायमानि ताबुक जों गोबां प्रफेसि नि कक साव आबो तामबा प्रफेसि इंखा जिसु ख्रिस्टनि कक टेस्टिमनी ऑफ जीसस नि फुनुक जांबानि 19 नि 10 साव हायनि बागै जिसु ख्रिस्टनि आ कक रक ओ जागावनो मानो अमनो किटिंगिनो चिनि फोरोंमुं
Sini serengmung, sini thangsungo, sini tongdal, eba keba lifestyle nani nangthai. Jeng sini hawa Christian sokpai mani kokno wan sugoi naike. O second chapter Acts ni apro je pholakthar phaimali ulnis ulono chengkha hnai jeng poito maklai. Tamni bagai himala pholakthar kaitornia kok kathangno pir renani bagai bororok ni thanio a hor sogoi rekha borok kaisa jaga tongi manlia. Ab haikeno ayang uyang pirjak baikha. Tripura hawa kaitorni kokno puila sarnani bagai hinainai. Britisho 1876 John Tackle ni borok khoroksa tongo. Bini bisingtinga puila bokhorogo phayo ba pholak thar kok sao ni saimano. Borok ni meeting go salaikha. Tripura hni kaisa jaga tongo Bangladesh by kitingjak. Aro kaitor ni kok sanani bagai abono bo sengsini feel khlaina nai hnai 1876 John Tackle puila kok ti sao. Logi no tai khoroksa rang ti saka ang bini bumung sawi manlia. Ab haikeno borok phaikha. Aboni sikang 1776 ni simi 85 jora o jagao Jesuit preacher rok ba Jesuit uborokta ko sonnasi rok phaijak 1676 tabuk bai bisik bochor sikang naisiri. Baptist missionary rok John Tackle song asainani belai sikang tamkhe borok ni a kothama kaham soi kothama kaham ya ang hain hai sao a Jesuit sonnasi rok ni a kothama kahamo sola scriptura krei borok ni aro tradition practices aborok no dalo khese mathangjak mung mano ni borok poito khlayo haini bagai no kaitor ni kok bai simi hnai bodol ya aborok o kaitor ni kok bai simi mathangjago hnai poito khlainai bodol rok 1876 o phayo ab hai khlaino 1900 jora rogong khna Tripura yang Kumilla tai o Gana Gini rogo borok ni base camp snamnani chengkha tei 1905 o hongkeno Tripura ni raja apro Birendra Kishore rengkhana Birendra Kishore Manikko botong mani jorao Radha Kishore Manikko se Radha Kishore Manikko ni jorao tamni bagi himla Radha Kishore Manikko 1890 ni simi 1905 rogo tongo a jorao AC Bose hnainai khoroksa Scottish Braino kaijak bongkha rajani judge omrok jeng sawi mano tei bini bsajek Rosella EM Bose o Duff tamhnani o AC Bose ni bihikengkha Alexander Duff ni mungsasek kalayo cousin da tamo kalayo ni sao Alexander Duff to saiman na sabo India wo education spread khlaina bagi especially Kolkata wo ab jorni Kolkata University takese tama Presidency College da tam rokun khana abo hairok songsanai borok tei borok ngkha Scottish Mission ni borok aboni bsajek a jorao John Tackle by R.C. Das nei puila haphayo cycle by phayo yang tei phaphai kifili thango R.C. Das bahaino wansa dasya bo khoroksa Muslim convert bo sakni mungno Rakhal Chandra Das ni pharinao Rakhal mane shepherd ni bo wansugo Jishu hunke to shepherd ble good shepherd a good shepherd ni seleng hinainai bo sakno abono snamai Rakhal Chandra Das ni pharinao asolke bo khoroksa Hindu tongmanise a Muslim tongmanise Hindu mungnao oba haikena sing 1902 1905 rogo Christmas khlaimani kogrok ang sekango saka thangnayo chinoro khoroksa John McMullan phaipuro ano sao ang bono o John Tackle ni kok singmani bo 1939 no theipo
मिशन एबा केबा बेप्टिस्ट ZBM रक अ TBCU संसानानि बिसा सकां बो थयो बिनि मुंगै ताबो कैसा कतरमा यूनिवर्सिटी माने बाइबल कॉलेज दङ बिबियान स्ट्रीट बेप्टिस्ट चर्च नि बिनि आ मांनो आ बसकांगनो फबो आनो फोटो रक फुनुका अब हाइकेनो अ जन टेकलनि संनितै अ गोथां काइटरनि ककनो चिनि हाव तुबुजागो हायनि बागै अ काइटरनि ककनो जों तिनियो मुइतुमा खलायनाय तै तामनो फोरों आ फोरों मानि कक बखाव बबो हाइके नांखा आबरकनो जों मुइतुमा खलायनाय गोबांमा जरावनो अमो काइटरनि कक अमो सय फोरोंनाय होनैनाय फायानो चिन थानियो जेरामियानि चैप्टर 7 verse 4 सावो इको मनो काइटरनि नक्थार नै हाइपनो नरकाबनो पयतो ताखलायदि नै साव जोंनो अमनो काइटरनि नक्थार एबा केबा अमनो काइटरनि बरक नि हिमानि आबो जों बाहायके पयतो खलायखनाबा faith comes by hearing Romans chapter 10 verse 17 no sawo elembakni kokno khnamani bisingti se poito phayo a poito senni ni am thangnai poito haini bagai o elembakno tini hai salo जों elembak manmani o salrokno muito khlai tayo elembakno snam nani bagai sakni kok bai mannani bagai samung khlainai rok ni bagai जों kaitorno hambai rthai dong Pentecost ni salo kabangma wana ma singsa samung engmani bisingo tai kaisa hinke kok buci laimani abo kaisa wana ma singsa tabu kabangma no o glossala kok no tei kabangma kok phayo abo anunya eba hamung sinia se abo sinian abo biangni kok abo haini mungsaya a jorawo ang sikangon saka a jorawo अब कैसे pilgrimage उबो फेस्टिवल बा आजराव गोबां मा हानि जिउस रक आरो फायो बरक जानजे कक बाय कक साव आबो हाय बर रक अ काइटरनि कक सावै तंमानो जतनो जानि जा कक बाय खोनाखा तुमुं आ गिफ्ट ताबुकबो तंगै तंखे जों बाइबल ट्रान्सलेशन खलायनो नांला खामोन जों अरो कमन सार्भिस kokborok सार्भिस मिजु सार्भिस नि बखलायनो नांगला खामोन तामनि बागै हिमाले जत आं kokborok बाय सामानो ताइ खरकसा मिजु खे खनाव मिजु बाय बुसियो ताइ खरकसा ताइ गुबुन कक सानाय दङ बरक आबो हाय बुसियो अबो हाय वाना मा सिंसा सयदमनि सामं ओंखा आजराव मथा संसानानि बागै फाउन्डेशन लुनानि बागै आबो हाय आजराव काइटर खलायखा ताइ या फांगो कक समाय रजाकनो फुनुकनानि बागै आकक नांग्रोखा जोंहा कक पथायग्रै ताबुखाय हिनै काइटरनि बोसारक के अबहाय ओंनानि नांगौ नै सावै तंखे आंहाबो साइमानिया बरक बबहायके तामके सानाय तामनि बागै हिमालय काइटरनियाव फलागथार चिनि थानियो जिसु ख्रिस्ट प्रमिस खलायजाक जहन सिमानि कथमा काहामनि चैप्टर 14 नि 16 17 आं थांबाय नरकनि बागै ताइ खरकसा चुबानाय रहरानो होनैनाय ग्रीक कग ताइ खरकसा आं हायनि सानानि वो ग्रीक कग कनै कगनो यूज खलायो कायसा हंके हेटेरोस ताइ कायसा के एलोस हेटेरोस हंकाबो ताइ कायसा जुदा तामके एलोस नि मानिके आबहाय न आबहाय जिसु ख्रिस्ट फलागथारनो रहरना हनै कक समायरपुरो आंहाय ताइ खरकसा रहरानो हनै प्रमिस खलायो हायनि बागै जिसु ख्रिस्टनि मुंगो ब ओंखा इमानुएल नरक बाय बाक्सा तंनाय हनै सामाना कक समाय जिसु ख्रिस्टनो ताबुक जों बाय बाक्सा फलागथारङै बहायनो बहाय काइटर ट्रिनिटिनि ताइ खरकसा काइटर जों बाय तंगो आबनि बागैनो फायदि जों बिनि अ फलागथारबायनो कुप्लुंखे तंगानो तामनि बागै हिमालय काइटरनि कक बाय कुप्लुंखे तंदि
te kaitorni pholak tharbai koboljak dihini samani o kok dal nei no abon abosi Colossians ni chapter 3 verse 16 18 Ephesians ni chapter 5 18 ni simi 21 je kok samani noro kaitorni norni khaw kaitorni kok mang kuplungkhe tongthung te ke sanke noro kaitorni pholabai koboljak dihini samani same kok si haini bagai pholak tharbai koboljak nani hike kaitorni kok bai si kuplung nani nangnai tiniwo o Pentecost Sunday o haini bagai nang joto ani khapangni takhuk bukhuk songno ani borom ganang okra chakra rokno ang omono kok kesaro kaitorni kok bai kuplung ngdi bini rmania pholani seng kaitorni kokno salbrumno samongo phanangdi haike norokno kaitor sakhi rnani bagai kok samai rmani abo norokno kuplungkhe rnai tei norok abono samongo thepawi mannai kaitor jotono baksake hama heklaitung tei phangno yapari